Talo falava o Tala Fou mai le sifofongo le lau mua I Wellington mo le nei tae ao o le aso ono se te malua a whelua whaa. Ua filifilia nā wai hono I te pōpaki e suitulanga I lona tama o tuheitia paki e avea matupu tamaitai o Māori. O le whai unga ma le filifilinga na wha maonia taitai o iwi I le tae o ananafi ma ua avea I kuini nā wai hono I te pō e avea matupu lona valu I le kingi tanga mai lava I le taimi o le tupu mua I le afe valu se lau 5 valu po o tatau te whero o kuini nā wai hono I te pō e pitola I titi o le whanaunga po o alo o kingi tuheitia ma e ia isi ona tuangane e toa lua o le tausanga I lua whelua se fulu na whiriwhili ai I le Waitangi National Trust e whai masuyo Māori o lo au mau I le tui sauti o tamaki makaurau I le motui mātū. Sa o ngā masailia lona whailonga o le Bachelor of Arts I le University o Waikato, masailia lona whailonga o le matua whaiwa po le Masters I le tikanga Māori, masaya o auina le kapahaka a onga I le University. O nā wai sa masani la vona wa aia I tawhatafa o lona tama kingi tuheitia, I ni whaatasinga sa whaia I nai tausanga ua tuana I atu. O le asona na whina whaau uina I le tupu tamaitai o Māori, masoso o ai matoi sau ninga o lona tua a kingi tuheitia. O le tupu tamaitai kuini nā wai hono I te pō, whato a luas furufitu tausanga o lona soifua, o ia le tamaitai lona lua ua avea matupo Māori. Ua whaali ai se li poti ale komiti filifilia ni whautuanga whaale tula fono e winga I tula fono mo charter schools, po o haonga tuma o TF sosoani le malo e whaatupe, e ono solia whea inga whaavao malo tangata whaingaluenga, whaapea whi whaataua inga sa o loto. O le whautuanga na tui nā tui whaipule I se pepa o whaamatalanga le Regulatory Impact Statement, ai mulimuli ane toi longoina I lātou o se ata whaataitai ua whaatula fonoina, o le isi lo minga na whaasala lawina manisi o whautuanga na toi whaaleleia, e le I whaasala lawina I le leite o New Zealand I lea taimi, ona o le maa ale o le tula fono, ai na tapa I aile pisa a moni whautuanga, I le taimi na tui nā tuai I le komiti whirifilia moa o ngā matangata whaingaluenga, ma whaasala lawina ai I le leite o New Zealand ia whaamatalanga. I se li potila I titi ale vaenga wha upo whaia le Labour e winga I le tula fono tau wha aofi o teunga o a onga na wha alia ai ia whautuanga ma tamo whainga ina ia tau fia whaipule ma tangata lau tele mai le wa ai I ai pe o na wha alawi loa na nafi. O le whautuanga I wha apea o le tau fia o tangata whaingaluenga I charter schools e awai I malilienga tu whaatasi mo le tele o whale whaingaluenga wa ta ua multi-employer collective agreements e ono soli ai noa tanga ale whaalaputupotonga o Labour whaavao malo. Na ta ua ile so upu mo mata upu tau I whale whaingaluenga ma le saunga lemu ale pati ale Labour Camilla Bellage e titi fo ma le luas fulu tau sanga talo o na iaia malilienga whai whaatasi a tangata whaingaluenga I le atunuu. Mai masani lawa na maua wanoa mo isi tangata whaingaluenga I New Zealand. Peitai, na te ena le minista langolango a onga David Sāmoa o leo lo tau la mua I le vaenga o le toifa aofi mai o charter schools, na te ena whautuanga I ni popolinga o lo oiai, masau noa I le oiai se whamatau I le tula fono moa I atatau. Pe tatau I Tala Fou na suenga mawalunga o le NCEA I le whaitau tusi ma le numera a o le isauni. O se fesiri o lo whea ngai maa o ngai le atunuu, a o sauni atuai I suenga o le whaitau tusi, numera ma le tusi. Na whaailoa e whaia o ngai le leite o New Zealand, e toa tele tamaitia o ngā e mo o mia le whaamasani I le whainga o suenga I lunga o le initaneti. Ai o le silia ma le whaalua o na le pasi, le mafua angai whaatutu ngā tai isi tamaiti e toe le sitala. Na lipotia e whaia o ngā, o le toa tele o tupulanga na le sitala e suenga o le whaitau tusi o le numera ma le tusi I lunga le initaneti. Mai le aso iwa I le aso luasfulu se tema na le manuia I suenga na whaia ia me. E na o le wha ono pasene o tamaitia o ngā e 5.5 afe na tau mawhai le suenga o le numera na wha amanuia ina ma o le whaitau tusi ma le tusi na pasi le 5.5 iwa ma le 5.5 ono pasene. O le toa tele o tamaiti na tau mawhai e sue ia me e mai le tausanga se fulu a e tusa ma le 2.5 afe e le tausanga sfulu tasi. E silia ma le wha atolu na le pasi le toa tele o Tala Fou I wasenga se fulu ma le sfulu tasi e tusa I ma li poti. Na whailoa e whaia o ngai le Radio New Zealand la
lātou te wawe mana o mea ina ni whamatalanga manino mai isu e ngata itasi. Ina ia lātou I loa ai po o whea le waenga tonu e mo o mea ia tamaitia o ngale fesosoani ma le lango. Na lātou manana o foi ia wawe maua whaai unga o suenga. Ina ia lava le taimi e tāpena ai I lātou na le manuia mo leisi ta amilo sanga o suenga. E lima afeta la le tupe ua whaatonuina se landlord ia tutongi atu ni tangata no whamau tutongi ina ua pa use tasi I tutonu o le folo le umukuka o le fale. Na maua le whaamasinonga mō fale, ele I whaia le landlord ni ngaluenga whaalelea I le fale no whamau tutongi na mafua I lea whaalave. O tangata no whamau tutongi e toa whana no nofo se fale e lima potu moe, tolu fale ta ele I kohi maramai au kilani I ase te mo le luafe luatasi, na lātou tutongi na le iwa se lautala I le vaiaso. Ia Novema luafe lua na longo inai I lātou le na wa aia le fale, ua amatau na whaai na le folo le fale I le susu mai I ti munga, pe tai ele I whaia I ai se ngaluenga, o la sumo mua me le luafe lua tolu, na whaafiso o tai ai ele au nofo maututongi le e anaina le fale. Ua pa ui lalo isi tiles o le umukuka, ma ua whainga tai o na tatala le whaitotoa o le fale tā mea, na toi longo ina le landlord I le aso se fulu limo me, ina ua pa use tasio I lātou I tutono le folo le umukuka, ona o le pala o le fola. Na tali le pule o le fale, ma whaatulanga se kone karate e alua tuewa ai I mea na whaalenga ina, fua mo le aso lua se fulu o me. E ui le telo tarusanga I mea whaalelea o le fale, ele I longa na whaia I aininga luenga whaalelea, ai I le aso lua o yuni, na awina atuaya I lātou na nonofu le fale se tusi tarusanga, ina ia whaatumuina le pū ma whaalelea I tutonu o le se fulu whaaso. E tele vaenga ele I whaamaliena I lātou, na I uai na avele landlord I le tenancy tribunal, o le ungo le whaamasinonga na whaatonuina ai, ina ia tutongi atu le lima feta la, ia I lātou na nofo maututongi le fale. O lo tau sa ilia se tamaita I turisi Australia na le iloa I se vaenga o Tongariro, I se pepo whamatalanga leo na taua ai. O Elizabeth Wilka ono sulfitu tau sanga le matua, sa siasi mai I New Zealand mai I Australia, mai le itoi foi I le aso na whaatulanga e toi taliwai I Australia. E iai le talitonunga na tuua e Wilka le nofuanga na nofuai I Tongariro, I le aso tolu se fulo au kuso, masafuafua e malanga esema au kilani I le aso lava lea, o lo opopole lo na ainga, ma o lo whaia pea suenga leo. Ua amata suenga leo I se whaalawelawe na maliwa I se ali I latai Raglan, ina ua taia I se taavale a o whaasawali la na tai whau, na ta ua I leo e whaapea, o lo o lātou tau mawhaia whaailoa le na afia, mai fia mawani whaamatalanga mai so se tasi na moli mawina lea whaalawelawe, ina ia whaafiso o tai leo I le tasi o lima, no mera o le whaila lua wha o, iwa o wha valu fitu valu, pe vidi le Crime Stoppers I le ovalu se lau, 555, tasi. Tala mai le Pasifika, o le aso ua fofua e taunua I le afionga le tamapa ia po le taitai o le ekalesia katoliko I le lalolangi po Pefarani Sisi I Papua New Guinea, ua tolus fulutau sanga talo na malanga asiasi se pope I se atunu o le Pasifika I saute. O le asiasinga muli lava na asiasi atuai pope I one Paulo le lua I Papua New Guinea I le afe iwa se lau I valima. O le malanga asiasi o pope Farani Sisi o se whaamoe mo aso I se fulutasi e asia I le laumua I Port Moresby Mavanimo mai I le aso a ngai atu I le aso iwa o se tema. E silia ma le tolus fulfitu afe tangata ua umau na le sitala e awai le misa I le aso saa. Ma o le ataula I le vai mamao I tupulanga Tala Fou e le aininga luenga ma I lātou ua afia o langa I le whaonganga o fuala au whaasaina. E o atu I le wha tangata po o leo ua umau na o oina awale puipuinga ma le leoina o le tamapa ia a oia I Papua New Guinea. Ma o loo nau e feilo ai atu I tamaiti o loo nonofo I lungo le awala. E luas fulutolu tau sanga le matua o se alo Sāmoa, Felix So'ojun, na malanga mai lalor polkalame mo ngaluenga whaavai taimi, na ia mawaina le tūlanga mua I le tauwanga tusinga atala, sa whaia e le RSE scheme I se Konferenisi New Zealand. O lana tala na tūsia, na fili mai I le silia ma le se lau o tala ma whaamaumaunga, na ia whaali ai le awala na sui ai le polkalame mo ngaluenga whaavai taimi lo na o langa, ma lona ainga talo mai le lua fe lua. Na amatala whainga
whainga malanga mai a Felix I le tele o lui tau. O Felix e sau mai lafio anga o nofoali I Sāmoa ma ua le toia onga I le onga mawalunga na iai. Sa whengai o ia maninga luenga whitao le tausinga o lona ainga. Whapeo na uso e toa whamo na toa whawhine e toa lua ma ona mātua. Na ia waia le whainga tau leo langa I Sāmoa ma whaanoa noa I le waia tuisi ona tina I tū langa o le mativa. Le ana whina wai ma taitaina mai o ia mo ngā luenga whaavai taimi. Ina ua whaato atau no I Hastings I New Zealand, Sā Fou ia te ia lea lalolangi. O lana sini au tū, o le whaasau ina leo se tupe e whaalau te lea I le whale o lona ainga, ma whaia se whale ui I tutono o le whale I Sāmoa, ina ia awane I toe savali ma mao lona tina. E ui le whainga tāma le tau whaamasani leo langai nea tunuu. Aina ausia Felix ia nau ta inga I tutono o le fitu maasina. Na ia whaatau ina fo I se masini tā lava e tau fia mai eisi ona tina I le alu e tā lava I le vai o lo lato nuu. O le toe fo I mai mo le tau sangalo na lua, na sui ai le vai mamawa le alii. Sa ia sefe le tupe ma le fili ngā e whaatau ai se taxi mo lona tama, le ana mawai se tupe whaupopo ma whaatau ai se pusa aisa, e fesoso ani ai I le te no tau mafa. O le isi whaamoemoenga mo ia, o le tatalaina leo se tama I whale ainga e la tāni le kolisionu o ausala, e whaamali ai mana onga o whanawa onga maolatou a ainga. O le nei atina ai wātangi ai lona nau tai, e whaao ngā wanoa o saunia e porkalame mo ngā luenga whaavai taimi, mo le manui o a ainga manuu. O le whaalawilo aina o le manu malo o Felix I le tauwanga tusitala, o se mitanga tele mo I la tau uma olo o awai ai. Na whaalawilo aina le manu malo o Felix I lumo le au whai pisinisi ma le au whai whaatoanga I New Zealand, I se konferenisi na whai ai le aso luas fulvalo au kuso I tauranga. Ele ima whaiona awai atu Felix I le asauninga, o na ua toita liwi Sāmoa, ai o le sui mai le kamupania le Johnny Apple seating a fionga to Savili Lance Thompson, le ana ia talia ina le whaailonga mo ia. I taalonga, ua whaalawilo mai le awa le olopeleki o le ato e taalo ma le awa Afrika I le wawea o le asosai Cape Town. O le numera tasi ua iai Tamaiti Williams, lua Cody Taylor, tolu Tyrell Lomax, fa Scott Barrett o le kapiteni, lima Tupova ai, ono Wallace Stiti, fitu Sam Kane, valu Adi Savia, Eva Cortez Ratima, Sefulu Damien Mackenzie, Mark Tele at Sfultasi, Jody Barrett Sfululua, Sefulu Tolu Rico Ioane, Sfulufa Seviu Reese, Malenumera Sfululima Will Jordan, o le au whaaleo uaiai asafo au mua, o fatuunga fasi, Fletcher Newell, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Berenara, Anton Lynette Brown, ma Bowden Barrett. Ua maliule tamaita I Uganda Rebecca Chapter K, na tausini o I le malafoni le Olimpika I pale farani na se imawai atu nei, mai le susunuina lana wotama I Kenya, na lipotia le au whaasalala wa Kenya ma Uganda I whaapea, o Chapter K tolus fultolu tausanga le matua, na tau vai le Olimpika I pale, mana mu le sili atu ma le fitus furu 5% o lona tino, ininga I o inga lana wotama I le asosa, ma ave ai o ia matamaita ita alo lona tolu ua fasiotia I le atunuu, talu mai o ke topa lua afe lua tasi, ua whaao o wha mai senga le komite o le Olimpika I a inga mawo o le ua maliu. Tala Fou ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.